برای تماشاوانشان مگوت ایرود داویا هفته ده میوانیمه ینش هف هجاتر هنه پیشی نها لستودیویمه پارلمنتراوانه یا اق پارتی گوشن اورهان هگه مگوت امیل سر پیشی پیواجویا چاره سری باقفن امدکی جان قوناق دنه ده برایش خیلی به یکی لسر تکیلین دنابرا ترک و کردان ده و لسر چاندا کردان ده امی باقفن امی صحبت که از باورم گله خوش امی بواره پار بکن پریز اورهان پیشی دسری ده مخیراتن سچورات مالت آوا صابه بله برای هم مگوت مجاری مگله گرینگین حساسن هم جالیه سیاسی و سیاست و هم باقن هم جالیه ادبی و هم ببیشن لسر چاندا کردان کو گلک دولمنته هم لسر به کشی باقن الی پیشی ام خوازن و جیج باکو بینه کی بدن اون بگا بکیشان خباتان رمجولن هم لسر ناوی ام بیشن پارتی اق پارتی هم شیل لسر بتابت لسر ناوی خود از جه سلوان پیشکش کم تماشاوانان را وی صبح خوش نها کار تمام پارتیان یکه باور کم دهدی بر هلبجارتنی و بلیتشن بله کلجانی هلبجارتنی گشتی نزدیک به دهدی بله و ورد بگرم دبتن هوای سیاستی وی جدا جی مجلس کارت کتن خابت هیش حتی دم هدی ترجیحش تبا بخابتتن و هندی که روزانم ترجمه تشتم مملکت از شموانی تیم و کاری می یه در و خارجان هنم تشین تین کار سیاست تمام و ویشک وی اوه دیسا تیرو تو جای ام بوها ببیشن جبو گل دیسا چا بجی خباج بو ویکم بگم بریخ بدن بجارا خم برز اورهان بگا هفدیتن زیده تر بو مگوهاتو چو یادنا برام انقر و ایمرال و قندیله زیده تر بو خورد بو اف بیریاش خوهات بو ستندن هری داوشی هیتا HDP کو پشتی به آلی کاری سرک وزیری آلچن اقدوان را هفدیتن کر بری خودان قندیله نها اف یک تیمراق کرن کو براسی جم نها دقوناخ که د پیواجو که کو ادی چک دیورن بناخ کرن ام هاتنه وی قوناخه لبری دوی آستدم اف یک گرینگه پیاماکو گلو چک راست با اوای کی ادی بگشتی رابع آنها جقاندیله دکیجان برسوره اف یک شگرینگه کو بانگوازیا به چارکبونه یا ماینده ده پاینکو ده هیتا HDP ده جقاندیله بخوازه وگا ام بکرتاسی پیشی ام قناخا کو ده درباره پیواجوی چاره سری ده هاتنه ام وی کی بنرخینن باقفن و پاششی برفری مل سربسک نه لازمم رو تماشاگر ده باشیا خوا باشه هکم رو نه باشیا خوا نبینتم رو بیشیا خوا نبینتن یو آوایم رو تماشا بکردن و نزدیک 100 ساله تمام حقوق ملت کرد لترکیه قدغنه يعني هاتنا قدغه گیرن نه هاتنا خبردان و جبلوی دو ماهیکا 100 ساله دا بس هزاران انسان هانه کشتن و هانه گرتن و چون المملكت دركتن چون در يعني ظلمه که مازن هبی لسر مملكت لسر زمان لسر حقوق کرده تمام وی قدغه بینه وی ظلمه نه تنی سر کرده ها تکرن وقتی که سیستما ترکیه پیشیام و 8 ساله ها آماده کردن سر ترکا جهات او ظلم ها کردن سر مسلمان جهات کردن و او قدغه بینجی دنگ تو کسی نهش درکوتن که بیتا آخافتن و چاره سری به و بیتا چیکرن بجا ایرو پشتوان تف پشتوان سالان ام ایرو ریا چاره سریه ونن ریا به و جوا چاره سریه ونن لازم ام رو قیمت هایی گلک بزانتن کانی ام چه وقتی چره هاتنه چره ام وقتی ببینن ام بزانن کانی چقدر زمانه که بقیمته قناخی که بقیمته چاره سریه هانی که لازم بنا خدان جرا يعني نهيلن كي وبيت السكيناندن چونكو جلك جبهه هنا كي في بيوجوي بس كينينجي لازم هم تف كرد و ترك بكارن جلهف
وی چارەسەریە پێک بینن چاوە بێژم کورد و ترک تنێ کوردنە چونکو ئەv welatê me nebê Kurd dikare ser pê xwe bisekine nebê Tirk dikare ser pê xwe bisekine yanî Kurd û Tirk nebine yek gel hev nebin û tu awayî nikare Tirkiye ser pê xwe bisekinitin çunku nav coğrafyayekê gelek giring dane hem aliyê Sûriyê aliyê Iraqê û Îranê û aliyê Kafkasan û temamê wî niha şer e dawaya yani hesab gelekin li ser vî coğrafyayê wê awayî lazim e Kurd û Tirk bikarin hev binas bikin heqê hev bizanibin û destê hev bigirin ku her duk millet bikaritin gel hev vî jiyanê dewam biketin kê pêvezcû çareseriya pêvecûyê jî devam biketin. Wî awayî lazim em ro temaşê biketin. Gelek bi qîmete. Îro çareserî devam dike. Mesela wextekî herfekî Kurdî, herfê Kurdî qedeğebîn li verê alfabe me de W, X, Q ew her sê herf çiye Kurdî deng pêvete hatin. Wextekî alfabe hate degîşkirin li nav ew ê de alfabe latînî de her sê herf hane derêxistin. Sebebê wî jî ew bî ki alkariya ez zimanê Kurdî tê kira. Îro tu temaşê dikê Öcalan û Qendîl dewlet ser masekê ye. Heqê Kurda daxebitin. Heqê Kurda çi awayî daxebitin? Bi anayasayê lazim e em çawa biçêkin. Qanûnekê çawa çêkin ki Kurd û Tirk bikarin bextewarî gel hev bikarin bijîn. Heq hiqûqê Kurda yê Tirka çawa em bikarin têkiliyê bikin û her du millet bikarin gel hev jiyanê biketin. Îro em hatine wî dewrê. Hindek de hebin binî nevê her wextekî hebîne memleket tevil hevkirine û heq hiqûq anîne tekrar baş ve anîne ama lazim e Kurd û Tirk gencê Kurda gencê Tirka vî awayî temaşê biketin ku em bine xwedan. Belê Birêz Orhan yani divê meriv xwedî lê derkeve û maseyê gusayeke ku yani tu carî me xeya jî nedikir. Nesa wisa gote her sê alî ji wa vî şeklî bûn yek û ji bo ku ji bo çareseriyê hev didin ji ber vê yekê divê merivê qonaxê baş binirxîne û xwedî lê derkeve bi rastî ji vê ka hewayek êrînî heye hem li herêma me hem jî li giştiyê welêt li gel hemû mixabin hin bûyerên din ku me xemgîn kirin gelo pêvajo çareserî gelo xetimê yan jê wê dewam bike anna ev kar hebû lê belê êdî hewayek êrînî ji heye piştî daxuyaniyên dawî jî herî dawî wê hewaya xweş bi biharê me dît bihara Serokwezîr Ehmed Davutoglu gote vê biharê inşallah ew ê bihareka gelek xweş bi xwe re bîne çawa gote hem ji aliyê qada siyasî hem jî ji aliyê qada civakî ve tê pan ku yani em wisa difikirin ku dê geşidanî gelek baş gelek ku dê mirovan dê gel kêfxweş bike dê werin biqewmin bijîn ser vê yekê min çi belê lazim e siyaset bikaritin hereketê biketin bikarin baxebitin bikarin xwe mezin ketin yani alana xwe fireh biketin wî wextê min rû dikare baxebitin tu temaşê dike îro meydana siyasetê vekiriye yani tu qedeğebîn tuninin tu karan tu xeberdanan tu berhevbînan tu civakan ra tu qedeğe tuninin êdî wî awayê lazim e dewlet îro temamê rêyan rêhane vekirin destê dewletê lazim e ew hereketakî sernavê Kurda siyaseta xwe pêkinin din lazim e ew jî êdî xwe fêrê siyasetê biketin yani tabii tu lazım e mirov zêde rexne neketin insana belkî gelek tişt hene ki siyaset tipte çi bêjin tipte engel siyasetê ra îro siyaseta ew kesekî ez behsa wî dikim belki gelek engel hene fakat lazım e dûmahîkê temamê milletê temamê genca temamê siyasetvana bikaribin siyasetê bikin bikaribin millet jî daxilî wî siyasetê bikin genca daxilî wî siyasetê bikin wî wextê min rû dikaritin çareser bitin
و هنگی چک دست انسان آدابتن هنگی قوتا چکی یک لخوا حسب کتن وی آوای بچه سیاسته بکتن وی وقتی تو نکاری چاره سر بی دموکراسی بینی چاره سر بکی حق حقوق بینی چاره سر بکی چون که وقتی دستی تدا چک هبتن دستی تدا قوت هک هبتن غیر دموکراسیه هاوی وقتی حق یه همبرتا تیتا خارن وی وقتی تو نکاری سیاستی عین ریدا گل هف بکی ایرو تمام شهر می شرقی تهلیکه يعني اف تهلیکه هانی که هیا يعني ایرو ریا سیاستی هیا بله هیچ چک نایت دانین و تو تماشید که بیجی چرا چک نایت دانین بیجی ام قیمه خو ناینن دولت هرا قیمه خو ناینن حکمت هرا حکمت او 12 ساله تمام فکر و ذهنیت ترکیه ملت خود گشت کردن لحق حق حقوق کردادا تو تأسش ما شهر غربی تعجبت من الانسان بيجن عجبا بر مملكتي ما تفروشتن يعني حكمتهم ما مملكتي ما تفروشت چونكو مخالفتا نهال مجلسي وي بيشتملت مهبه وجهبه وتلفزيوني وان قزتي وان مخابرات وان وي شكل ملت راتا خفتن ملت واد بيجتن بيجي ام بلي ام حق حقوق حمت اشترا حاضرين چاره سری را حاضرین خبردانی را حاضرین آنایاسا گوهرتون آنایاسا را حاضرین بله او چرا چکی نادانن یعنی ملت راستی جی ملت ترک نها قیمه خواناین هدف را و سیاست او تکن براستی هر دو عالی قیمه وان لدونه اینه تو تماشید که مثلا تو تماشیدانی ماسه کار خواه پیوجو خواه یا حکمتی یا پارتیا تو تماشید که لازمه تو بزانی کانی کیج مرود کار قیمه خالی بینی کیج کار قیمه خالی نینتن الدولت تمام ریوه کرنه اجالان و قندیل دولت می تمامی رو تاخفتن یعنی کاری که گلک راحت نبی حتی ایرو هم هاتی ام هاتن وقتی اصلو یکمین هات آخافتن مثلا هانه وی محل تدید چون سر میته نه داد ورکی چه بیشن پارالل کاری هبی بله و چون سر میته جا کی بسکنس پیوجو پشتوی گزی پروبلما گزی هبی چما بیشن کاری گزی هبی اوجی تمامی سر آستن کرن مقابل ریل بروی که سر وری هات چی کرن کارا پیوجوی بیت سکناندن سیک جنی پگاقای هاتن کشتن فرانسایی بشتوی بزانایش خواهد بله او کار تمامی وی سب خاطری پیوجوی بی یعنی بیت سکناندن ای لازم کردوان بزانن لازم جوانی ما بزانن چقاس قیمه خو دولت نیننجی چقاس قیمه خو حکمت نیننجی ایور کفشه یعنی خبردانی سر ماسی لبر کپی لبر چعبه تمامی ملت هاتیت کار کرن سیاستوانی وان یتشنه امرالیتین تمامی خبردانی وان دا او هایی که پیوجو راستی جی حقوق کردا بکتینتن وقتی که چاره سر بتن کاری وی مملکت یه وی پروبلم هانه که چاره سر بتن لازمه بزانن فقط تو تماشید که هر آوای دنگ اکتیتن دنگی جزیره تی دنگی لحکاریه تی دنگی استانبول دنگی جهیدی تر یعنی وقتی که حرکتی ده سری بتن تو نکاری پیوی چاره سر ببی تو نکاری پیوی باخوی تو نکاری پیوی رای بچی لازمه بنا یک عزمان یا بنا یک ایدال هبتن تیدا ایدال لا کردا چیه و ترکیه دموکراسی تمام همه کاران و بیتا میدانی حاصل بتن ها پشتی وی خلچت خازتن وقتی که دموکراسی رونشت همه قرومان و شک همه آوایاس به آنایاسایی به قانونا بیک هاد هاوی وقتی تو بچی ملت پرسکی همه تشتی کانی ملت تو تخازی جدا بی تو تخازی بمینی تو تخازی
چاوایت خالزی تو دویج ملت پرس بکی هیجا و چارچوبه دم روین عقلمند افش خوب اف پروژهش بو بله یعنی عقلمند تاخون ویت خازن سیاستوان تاخون ویت خازن فقط تو تماشید که دنگ نخواش در تکون جهان دا دران دا یعنی تشتا اجالان دبیجتن ملت به کیف خوشه تشتا دولت بیجه اردوغان بیجه داوطلو بیجه حکومت بیجه ملت به کیف خوشه چاو به کیف خوشه و تو تماشید که صده پنجاه زیاده تر لپشتا حکومت ساکنن ملت لکرد و کردجی ترکجی للشرقي ام ايرو تشنه البجارتني ما حفت حشت مهبريان ها البجارتني دي تركر ويروجي ايروجي صدي بينجها زيادة ترى رعي حكومتي رعي بارتي ما رعي كاري في كاريت كتن اتشي معناوي يعني ملت بكيف خوشه ملت اميدواره ملت خازتن كيف بوجود دست ببكه لازمه گنجاجی مروی آوای چارستری وی کاری بکتن حیفا وی وقتیه حیفا وی چارستریه لازم مرو نکتن وندا نکتن پشت 100 ساله بله شو گل هیویداره و گل لپی زمانکی نرمه کی زمانك نرم بکارتینه شغل پیوکه و دوی پیواجوده اف زمانجی براستی گرینگه جبو دموکراسی جی پر دنگی براستی گرینگه و گو پر جهر عالیه کی و دنگی کی درد که و بر راستم جالی که و تشتکی نینیه جالی که تشتکی ارینه جبو دموکراسی تشتک باشه لبله بتجاوه کی امبیژن یک عالی تو ها بنرخینه تشتین نباش درد که منو گله مر به عالی بنرخینه بله تو کس نعنرتن رخنه کردن یعنی رخنه نه الاشتری يعني الاشتريه تكس عاجز نبتن وقتا كي تو حوالي خوا وي اواي تماشيت كي حقوي دو تاخوي وقتی حقیقت داجي باخون لازم تو تماشا كي بيجي كاني من چه كاريانش كريه غلط كريه چون تو کس بي غلط تنن هر انسان غلطيان که حکومت جیت کن پارتی جیت کن کس جیت کن وقتی که دموکراسی از خورا بخوازم بیجم تمام کار من به دموکراتن یعنی کار دموکراسی و از شولتیکم و تمام کار تجی غیر دموکراسی بن هوی محلی لازم انسان بکار بیشتر توی نکه توی غلطی اویانشه توی کار خود جدا کی یعنی بگو هرینی آن گوری وی ری آماده بکی ایرو مثلا از وانی ما لوی سیاستی کم ام عین ریدا سیاستی ناکن ام عین مجادله ناکن از بچم خستخانه بگیرم اصناف بگیرم کارمنده بگیرم جعده بگیرم سوقاق بگیرم مالا بگیرم بیجم اف کاری ها مشترکی رنه تجی رعیا خو بدم که اویان کارانجی اشترا بکم اوی که بیجن دست مدا ورتونن اقتدار تونن راست نابیجن ایرو بلدیه تمام بلدیان دستی واندان اقتدار لوی دستی واندانه یا بلدیه جهی که کاریه جهی که خباته جهی که چیکرنیه تو تشتی نکی اقتدار دستی تدا هاوی محلی تو بحث دموکراسی نکاری بکی لازم اف همتش بینه با آخافتن بینه خبردان که انسان بیوه ریا دموکراسی و بچتن وقتی خبردم تو بکی هدف تو رخنه بکی تم چوا ریا کشتنی و تهدید بکی هاوی محلی دموکراسی چه نابتن اف فرصته که راستی دستی هدفی دا مثلا بلدیه چند بین شهرداری شرقی دستی وان دانن گلک او فرصته که چکداری بزورنه دموکراسی بزورنه سیاستی بزورنه خدمتی بزورنه اقتدار ملت او برای که شانسه که مازن ملت دایوان بله شو براستی جبو تکلی و راگهاندن خورد و باش دویم باقفن پیشیم یعنی آخافتن تشتگی باشه پیشی دویم باقفن جبو شاره سریج براستی او یک گرینگه وکا برای خودتون جا بدم باوری او جی مشارک حساسه وکا ام آخفین هر دو عالش قیمه وان هفدونا چما عالیه که دویجه جهری ما مودنگی بلند بد دویجه چما مذاکره ایدی دست بیناکن جبر وی که چما برای چک نیم بردان عالیه دنجی عالیه حکومتش دوی نال چک نای بردان امی چه سیاستی پک بینن یعنی بله ریا سیاستی وکریه لبله چک لهولیه ایدنجی دویجه چما مذاکره دست بینا که ویکه اون چهاد نرخینن و دوی چارچوبه دیسا گاوین حکومت امل سر ویکه جباخن ایروشون دگلو که جان گاور ناویتن جالی حکومتی و
tabii xaberdane ki rastî nehe wextê ki bêjin çareserî pêve müzakere dest pê nake müzakere dest pê kiriye devam diketin yani madde nav müzakere da em nizanî feqet ew jî dizanin yani Qandîl jî dizanitin HDP jî dizanitin çimku 5 milletvekîlî wan 4 milletvekîlî wan yê tê da verê wan ew heyeta wan ew e sernavê wî partiye ew insan tişin li wê daxivin hem Avrupa verê wan kesê wan yê Avrupayê yê Qandîlê yê Îmraliyê yê HDP temamê wî gel hev daxivin müzakere devam dikin pek baş e qîma xwe çi naynin ki müzakere çawa tê te kirin yani çi wextê çi şeklê çi halê tê te kirin mir nizantin neva müzakereye neva İmralî daxivitin madde devam dikin îr rojekê dewletê ne rojekê ba Qandîl ne rojekê ba Îmraliyê ne yani ev rêya xwe de devam dike hikûmet çi aîdî hikûmetê heyî hikûmet diketin kiriye jî yani zehmet jî kiriye li destê MHP li destê CHP li destê çawa bêjin milliyetçiyê Türk da em hatine vî rê jî yani çawa bêjin devrim e yani rastî jî tiştekî zehmet e fakat tu tamaşet ki wextê heva 2 sal beriyan ha wextê ki sal nîv beriyan ha gotin em ê çekîb danîn nehate danîn hingî tişitin jî pêş ve tişitin yani baş ve naçitin çek wextê wisa sabitin siyaset zehmet e meydana siyasetê nayte vekirin ev tehlike hanî ki ne Türkiye ne Tirkara heye li Kurdara heye yani Kurd mağdur dibin vî şeklî belê Türk jî mağdur dibin feqet Türkiye mağdur dibe ewelîn car jî Kurd mağdur dibin yani beseyê de eva 100 sal ev şer ev girîne ev dewaya ev mirin ev kuştin ev girtine îro wextê rêya mirov hebite mirov sîstemekî demokrasî ji xwe re peydake bîne müzakere vekirî be mirov lê lazim bite xwedan çawa mirov bêje newala ez ê ewlê vî memleketê bikeme gola xwînê paşê çareseriyê bînim yani manayî wî ew e yani ew wî dibînim yani em ê şer bi derînin û serhildanê derînin liha bikene Sûriye paşê kanê tê bêtin demokrasî çareserî tê bê yana ne aha manayî wî ew e yani ew sad bînim yani ew jî xwedê neke Tirkiyeyê de tiştekî wisa çêbitin tu awayê çareserî çênabî tu awayê demokrasî tu awayê tekrar Tirkiye nayete ser hemdê xwe ser pê xwe yani lazım em mirov çawa bêjin proje dinyayê li ser Tirkiyeyê li ser Orta Doğuyê heyî mirov bizane bitin yani tu zamanê haywan ji wan lîstikan hebe belê yani ew lîstik hero devam dikin hero hene wextê ki Kurd û Türk ta yekemîn carekî gel hev daxivin yani dewletê cuda nav da tuninin nav vî müzakereyê da gelek dewletan xwastin İngiltere û Danimarkayê û Amerîkayê filan bêvan xwastin bên bikevne nav yani em jî cevekê cuda bin bêjin üçüncü göz cevekî em lê bin hûn hev nexapînin yani wî awayê jî mirov temaşe bikete temaşe biketin fem bikeş xwe her tiştî belê mirov bibînitin kanî çi proje hene li ser Tirkiye mirov xwe bide xwedan Kurd Tirka Türk Kurda lazim bine xwedan belê her du alî dibêjin besê ji bo vêkêşî çareserî li holeyê wekî ku we jî got her du alî divê bibin yek Türk û Kurd bibin yek û bi vî şeklî hem haywan ji wan lîstika hebe û hem jî ji îro şûnde li gor vêyekê tev bigerin ew ê çareserî jî bixwe bixweş xwe pêre were belê birêz Orhan cam berê xwe bidin em li ser du navên giranbiha bi nav û deng yê ji bo Kurdan Melayê Cezîrê û Feqiyeta Îran em bafin Feqiyeta Îran ji xwe ji miksawaniyê min jî بخواهش خو مکسوانه جوی درینه خلقی و درینه به هولین و براستی وای 5 ساله میری جانا فقیت ایران خو تیل دار خستن مکسوانه امل سر و کجی بافن کومجی بوی دنگی خو یه زلال و دلال و نه قصیده کو بخازن امل استودیون می متماشاوانه خارجی پار بکن به شکلی ام سر و که هم سر و مهری جانه هولین و کو خدیل درد کevin وکش خلقین مکسوانه خدیل فقیت ایران درد کevin کو فقیت ایران جی یک شاگرد ملای جزیره وسط زانن لباوی خوندیه ام سر و که پار کی باف نها وقتی که 100 سال بریان هات جمهوریت هات آماده کردن تمام تشت بری چند بجن اعتماد بری هات قداغا کردن
وی وح محله مدرسه هبین تمام شرقی مکسیجی مدرسه هبین دولب مدرسه میر حسن ولی مدرسه آرواسی اون مدرسه دا کردی عثمانی و عربی درس هاته دیتن وک üniversite ایروبین اوی محله kültüra kurda jiyana xwat kir yani edebiyat û kültür, sanat û çawa bêjin heta astronomî ders hate dîtin. Wî mehelê şair û xwendevan gelek bîn. Mesela şairekî qedîm Feqî Teyran ew jî ji wan medresan derketibî mehelê. Piştê hata qedexekirin ew temamê ve kültüra Kurda sekiniyê tutuş nehata xwandin, nehata amadekirin, tutuş nehata çêkirin li destê edebiyatê û tarîxê, dîrokê, senetê. Feqî Teyran 400 sal beriyan ha li wê jiyana xwe dest pê kiriye û li wê miriye û qebra wî li Miksê ye. Wî mehelê eynî tarîxê da Melayê Cizîrî jî Cizîrê jiyana xwe dewam diketin. Medresê li wê medresa Sor da hem dersi dibîne, piştê wî dersi dide û şaîrekî qedîm e. Her duka jî kitap çêkirine du kitap. Kitabê wan da ji wan her tikan ji hev re beyt şandine. Li mektûb şandine belê beytin yani çar misra ji hev re nivîsandine ew jî wî re nivîsiye caba wî jî wî re daye ew jî li kitaba her tikan da jî heye. Miro teeccüb dimînetin piştê wan qasê qedexekirinan ew hatine mesela muhafızekirin heta îro hatine. Feqî Teyran me xwast bi Türkiye bi nas biketin. Yani Türkiye ne tenê Tirkin. Yani Türkiye'de Kurd û Türk bi nas bikin. Çünkü Kurda jî tarîxa xwe, edebiyata xwe, seneta xwe, kültüra xwe, çanda xwe nas nekir. Gencê me û jenerasyona beryakî van gencan de ewan jî nas nekir. Pîrê me yê qedîm dizanîne yani maznê me dizanîne ewan belki hindekî niha çûyî rehmetê ewan wan medresan da ders dîtin ewan jî zarê xwe re gotin heta bi dengê û çawan bêjin bi ezman hate îro. Feqî Teyran me gotim kitaba wî, kitêba wî, şeirê wî, heyata wî millet bidine naskirin. Seba xatirî wî me Mihricanê çêkir 2009 da. Wî rojê heta niha dewam diketin. û li gelek welatê derve Avrupayê, Rusyayê li her çar parçe Kurdistanê jî insan şair û nivîskar hatin daxilê Mihricanê bîn. Behsa wî kirin, behsa şeirê wî kirin, behsa seneta wî kirin, fikra wî kirin. Me ew sê li sê sempozyumê jî me kirine kitêb çap kirin. İnşallah yê dîtir jî em ê çap bikin. Hingî başa we kom kir belê me kom kir ew kitaba wî çawan bêjin walîliğa wanê çap kir. Piştê wî karê ew gelek bi nav û bi deng li Tirkiye millet gelek êdî nas kir. Piştê wî rabîn xelqê temaşê kirin kitaban, arşîvan û internette rabîn kitêbê edebiyata Kurda merak kirin insana. Piştê wî me got bila ev kar vî awayî nemînitin Wizareta Çandê bila kitêbê Kurdî edebî yê klasîk bila çap ketin. Ew jî me wextê Serokvezîr bê Recep Tayyip Erdoğan me bire Birêz Erdoğan re me got em karê bikin jî gelek memnûn bî got lazim e Tirkiye bi nas biketin çanda Kurdî û milletê me jî bi nas biketin. Dest pê kirin dest pê kirin sê kitêb hane çap kirin îro. Yê dîtir jî em dixwazîn ku nav salekê da temam bitin 10 kitap. İro mela kitaba evvelîn cariya Ehmedê Xanî Memozîn hate çap kirin. Piştî Melayê Cizîrî hate çap kirin. Sala Bûrî jî kitaba Feqî Teyran hate çap kirin.
نهاوی دوماهی که کتاب علی حریری دیتا چاپ کردن زین العابدین زنار وی کارت کردن فقط او چاپ کردن جی او کارهان جی گلک زحمت چونکو ایور همه هاتنه قدغه کردن شوطاندن وندا کردن لترکیه ملت او شاعر نویسکاری که وان آماده کن تشن در و پیدا کن آرشیوان داده درینن انشالله اگر او کار جی دوام بکردن ده ملت انشالله ناس بکن هم کرد ناس بکن تا kültüra خو هم ترک ناس بکن فقط kültüra kurda gele zengine yani vi avayı خلاص نابتن هم تخازن سه چار آوایان وان کلاسیکان چیکن ev کلاسیک هان 10 کتابه بلکه هم تشتکی دی چیکن 15 کتاب 12 کتابی دیتر زیادتر به گلک باشه اگر همون دجواریان و قدخیان دیسا برهمین و هاهجا حتی ایرو هاتن امنهاج برهمک یک جه ملای جزیره مگوتم ناوکی گران با بنابودن که اجبا کردن بیتکی ام خوازن از باورم وگا تماشا من مجید خوازن بدنگیوه ببورینن آوکی خوازن بری ام بی شکلی جه ملای جزیره جه دنگیوه ام دخوازن اتخازم قصیده ملای جزیره جه ملت بناس بکتن سباوی خاله که بابی من ملا محشوق گلک خوشت بجتن اوان باندوی بری هبین لگل بابی موان بابی میجی راستی دانشا میگلک جهوی کات چوان لازمه بیتا خواندن چوان بیتا آلی کاری دا آلی کاری دا بله تخازم ام تخازن تشتکی دیجی بچیکن یعنی وان کاسیدان بخوینین به کلیپ چیکن بنداجی ترکی بنویسین ترکیه بناس بکتن یا وای خانه چت بجتن گرک باشه ایکو نظام بنجه و فهم بکن ایکو کردی نظام بجه ایرو جدر با خنجری ایرو جدر با خنجری لازم به شانی ملا تشبیه زلفا دلبری زانم پریشانی ملا تشبیه زلفا دلبری زانم پریشانی ملا زانم پریشانی جدیل به حد بشانی جدیل تشبیه بریانی جدیل بالله انسانی ملا تشبیه بریانی جدیل بالله انسانی ملا بالله چتبعت آدمی یک سرد بیم یک عالمی دریای قواف و قلزمی یان چرخ گردانی ملا دریای قواف و قلزمی یان چرخ گردانی ملا یا رب چوی مهند کشی سر تا قدم تگواتشی مجروح قوس توز رشی لو دل بپنکانی ملا مجروح قوس توز رشی لو دل بپنکانی ملا زانم جه عشق دو جهی بحرك جنوار آسهي
ایرو لمواه خرگهی تشبیه سیوانی ملال ایرو لمواه خرگهی تشبیه سیوانی ev sineye vekenayune pürle keşandın dağukey heydel binava ehlan dedey ya Rab çinava dani melal ساعت خوش برزن هاموجی کلو گریبون حوالی می شکا ببینن نبودیم گله خوش بون گله سپاس کن جملای جزیره و بیتا خوش باشه کو yani ligelme go hemû dijwariyan aqas hate qedexekirin hem ziman hem çanda Kurdan hem hemû aliyê ve hate qedexekirin lê belê ligel hemû vanyekan baş e ku heta îro hatiye û îro jî em vî şeklî em dixwînin wî jî bi vî şeklî welvederê ji vê derê parvekî tu tamaşet kê TRT Kurdî û temamî kültura Kurda tu cuda naketin ji hev temamî wî dide û fîlma çêdike û digere û ev yani lazım emru kıymet havi bizanettin hebane ki yani İru venne Türkiye venne ki tamam tişt amade bine xalas bine her tişt Gülistan yani Gülistan ne yani imkan heye xudene ki imkan hem tamamı van karanj des bedeyn ya hem avay Kurda hem avay Türka yani خودene ki ruj betin ya İruş hemeteş pek ne hat ya demokrasi hiç pek ne hat ya o kültür çand o xabat o hemeteş pek ne hat yani hiç rayda devam tiken ruj xoşun böyle bina lazım bina xudanam tef ez o tu herkes yani İnşallah üsa bedome. İnşallah. Bir şekilde böyle brez Orhan em gelek spaskin İran ve derebun. Batna em gelek kev hoş bun. Heri davi braste bu kurtası beje leser nave kanala mejri ko de merasima vekirna kanala me de winji ve derebun o disa bedenge khoye hoş ve dotname gotbun. Un ser nave leser ve gühenandını çide fikrin ko وی محله راستی TRT 1 و 2 3 4 5 و حتی 6 وی محلی هاتبی بی 6 aha pişti wî TRT tekrar kanalê xwe zêdetir kirin mesela Erebî û Avazî û filan û bihvan ew jî lazim bê şeş jî lazim bêdê li herfa bi derkevitin navê ew kara çi kara diketin navê wî bidane serê ew kar jî hate kirin yani Kurdî lazım bê jêra heta niha şeş bî û wî awayê dest pê kir yani tiştekî rexnekirin tunun têda feqet tiştekî ciwan bî îro TRT Kurdî temamî kültura û nav û çand û çan bêjtin xwedaniya Kurdî diketin münasib bî gelek baş bî ez pîroz dikim ew kesekî ew pêk anî amade kir û navê wî guhert İnşallah te karê gelek ciwan karê gelek birûmet bi qîmet TRT Kurdî bike li ser navê Kurda û li Tirkiye ra û Kurd û Tirka ra biratiya aşîtiya Kurda Tirka û İnşallah tê bite sebeb gelek karî ciwan bête kirin pîroz dikim we hemyan jî hîn jî gelek Kurdiyekê xweş daxivin Kurdiya me teva yani siyaset vana û xebatkara û hemî kese ne ciwan e ew jî ne sûcê me ye ne sûcê milletê ye ne sûcê kesê ye sûcê wanekî wextî de wextê xwe de hate qedeğekirin em heta îro hatin elhamdülillah ki hûn hene pêşiya memleketê anha üniversite danîşgeha de Kurdî rabte ser pê xwe İnşallah gel hev emê rakene ser pê xwe İnşallah çanda û zimana Kurdî İnşallah. Wextê me nema Brêz Orhan em gelek spas dikin fikramanê me ji wa bû we xwe bilêv kir me re parve kir û îro li vê derê bûn em dîsa bihatina we gelek kêfxweş bûn gelek spas. Ez gelek spas dikim silawan pêşkêş dikim
بله تماشاوانجا پارلمانترا وانه یا AK Partiye Brez Gülşen Orhanlı stüdyoya mebo disa jwara bibirxim bistekdenşe nivîskar û rojnameger Salih Geverbirî evli ve derebe me disa yekje parçayekî ku dîroka Kurdanim li ser Kurdên Sovyetan em ê baxivin paşeşe müzikjen Salih Uçar del ve derebe em ê li ser albûma wî ya binavê Qêrîna Bêdeng baxivin. Belê temaşawanja dawiya heftekê devam dike.